Ikaze mwese mukomeze gutega amatwi Rwanda Line TV. Ni umwanya w'amakuru dukomeje kubagezaho y'intambara ikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni umwanya w'amakuru tubazaniye uyu mugoroba ko Amerika imaze gutanga amakuru agenderwaho kuri iyi ntambara ikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndagira ngo nkubwire ko ndaza kukubwira ko muri aya makuru Generali w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo yaje gukora inama hagati n'igisirikare cye n'abayobozi be. Ibyo byose naza kubikubwira ku bwoba bafite bw'uko Uvira yakongera gufatwa, kandi ndaza kukubwira ko M23 yaje kwikura mu bice bya Lubero, Kipesa, ubu ngubu bikaba ibirindiro byayo bigarukira muri Karubamba. Ndagira ngo nkubwire ko kandi ndaza kukugeza muri Uvira. Amakuru arimo ni uko ubu ngubu ubwoba ari bwinshi ku basirikare ba FARDC ndetse na leta y'u Burundi, igisirikare cyayo kirwanira hariya muri Uvira. Ndagira ngo nkubwire ko ubwoba ari bwinshi kuri iyi ntambara, kuko bamaze kumenya yuko M23 iri kwikura mu bice byinshi bya Lubero. Bari gutekereza ko ari amayeri M23 iri gukoresha, amayeri kandi akomeye cyane kugira ngo babashe kuba bagaruka basubire inyuma barekure utu duce twa Kipesa, twa Kanyabayonga ndetse no muri Masisi hamwe na hamwe na Gasabo, kugira ngo basubire inyuma noneho baze gukoresha amayeri yo kugaruka imbere bakongera bakisubiza Uvira. Ubwo ni ubwoba bufitwe na FARDC, Abazarendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FNDP. Ubu ni ubwoba bamaze gutahura, cyane cyane Generali w'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Generali Prime Niyongabo. Ni ibintu yamaze kubatangaza kuko yaje no gutumiza inama. Iyi nama irimo irabera mu Burundi mu duce twa Kamudundu na Kumisinda. Ndagira ngo mubwire ko rero iyi nama yatumijwe n'iki gisirikare cy'u Burundi irimo irigwa kuko yakomeza yazana abasirikare benshi ku nkengero za Uvira, ndetse banakoranira hafi n'Abazarendo ndetse na FARDC kugira ngo babashe gukontorora agace ka Uvira. Ngira ngo ni ubwoba bwinshi ku basirikare ndetse na leta y'u Burundi bongeye kumva ko Uvira yafashwe kandi ntiyakongera kurekurwa. M23 iramutse yifashe aka gace, ndabizi neza M23 iramutse yongeye kugashyira mu duce igenzura ntiyazongera kukarekura. Rero guhera kuri Neva ndetse n'abandi bayobozi bose ndetse n'uyu Prime Niyongabo ukomeje gukoresha inama, uyu mujenerali akomeje rero gukoresha inama kugira ngo babashe kwirinda uduce tumwe na tumwe twose. Nagira ngo mubwire ko inama bari gukora iri kwibanda kuko bazana ingabo nyinshi bakazishyira hariya hafi ya Tanganyika ndetse no muri Baraka na Karemi, bakahuzuza ingabo nyinshi na za Kanyora na Sange kugira ngo babashe kwirinda ko M23 yatobora. Kuko nko muri Sange M23 muri iyi minsi yari hafite ariko ku cyumweru gishize habaye imirwano, Sange yamburwa M23. Ubu ngubu hafitwe n'Abazarendo ndetse na FARDC. Aka gace kandi kari mu duce twegereye hafi Tanganyika. M23 iramutse ibaye ihagarutse nyuma ikongera ikahafata, mu kuzazamuka ujya za Baraka na za Karemi, M23 kugira ngo ibe ihafite, ishaka kuba ihafite mu biganza byayo kugira ngo izabashe guca inyuma za Kindu kugira ngo igote uyu mujyi wose wa Uvira. Ni ibintu bikomeje gutangaza abantu benshi, nk'uko ahangaha za Kamanyora ahangaha byamaze kugaragaza ko abasirikare ba FARDC bahafashe, ariko mu kuhafata bahafashe ko M23 yari ihikuye. Mu kuhikura rero mu masaha akuze nimugoroba, M23 yaje koherezayo tata ebyiri za gisirikare zigiye kuzana abasirikare zibasubiza inyuma
kugira ngo babashe kuva mu utu duce M23 iri kutwikuramo, yaba ari hariya Kipesa, yaba ari hariya za Kindu, aha hose M23 iri kubasha gusubira inyuma ihikura, ntiwamenya ngo ni iyihe mpamvu iri kuhikura, ariko mu mayeri y'intasi z'abasirikare ndetse n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abo bafatanya bose na FNDP ndetse n'uyu mujenerali Prime Niyongabo, bamaze gutahura yuko M23 ashobora kuba ari amayeri gukoresha kugira ngo igaragaze ko iri kwikura muri utu duce, ariko mu kutwikuramo bari gukeka ko ari amayeri ko yazongera noneho ikagarura imbaraga n'abo basirikare yakuye mu birindiro byayo, noneho bakaza batera igitero simusiga gifata Uvira. Ubu ni ubwoba bafite bwinshi cyane, ariko ibi byose nyine ntibazi ngo ni ibiki, ni amayeri ya gisirikare, kuko n'uyu mutwe murabizi ko ukomeye, ndetse n'impamvu wari warafashe Uvira bwa mbere nayo bayitekerezaho, bazi uburyo byabagendekeye bwa mbere, cyane cyane ku gisirikare cy'u Burundi nicyo gifite ubwoba cyane, gifite ubwoba kuko Uvira yongeye gufatwa ikajya mu maboko ya M23, ni ukuvuga ngo ibintu byose byaba birangiye, yaba ari ubufatanye iki gisirikare cy'u Burundi cyahagaye FARDC bwa burangiye, ndetse no kuvuga ngo n'utundi duce twose twegereye Uvira, harimo Karemi, harimo Kindu, utu twose M23 yarangira idufashe. Kandi ndagira ngo mbabwire ko mu duce M23 yifuza gufata ntabwo iba ishaka utu duce tw'icyaro, iba ishaka umujyi nka Uvira. Ni umujyi ubamo ubucuruzi, ni umujyi harimo ikibuga cy'indege, Uvira harimo ikigo gikomeye cyane cya gisirikare, aha ni ahantu hari imitungo, hacukurwa amabuye arenze. Ndagira ngo mubwire ko M23 ahantu ariho yifuza gufata cyane, mbere y'uko utu duce yagaruka inyuma, za Kipesi ikazireka, za Masisi igasubira inyuma, ndetse na za Ruzizi, aho hose ikahareka. Yaba ari ibintu byiza kuri yo nyine, kuko yo yifuza gufata ahantu hagaragara, za Rubero, hose ubu yamaze gusubirayo. Yamubwire ko M23 ubu ngubu ahantu yasubiye inyuma yagarukiye, yafungire za Karubamba, ubu ngubu niho iri hariya rwose, niho iri inyuma yaho, yo niho yagarukiye. Abasirikare bayo ba nyuma bari Karubamba, ariko hakaba hari andi makuru ko hagaragaye tatu ebyiri nazo zari zitwaye ibikoresho mu ijoro, zagaragaye hariya muri Kanyabayonga. Izi tata rero bari gukeka ko ari amayeri M23 iri gukoresha, yohereje y'abasirikare ikabanyuza ahangaha utu duce twa Kanyabayonga, iraza guhita itoborera muri Kindu, igakomereza hafi ya Lake Tanganyika, ikomeza za Sange, ikahabageza noneho n'ibikoresho byabo bakaba aribo baba bakambitse. Noneho nyuma bakumva ko aba basirikare ba FARDC bo bamara kumva ko yahavuye ahangaha za Rubero yahatakaje, noneho bakishimira mu kujya mu utu duce yafashe, noneho kuko bitoboreye abanyihe za Sange na za Kamanyora, bagakomeza noneho bakajya kubazenguruka, bakisanga abandi bari kwishima ngo barekuye ahantu basigaye mo hagati, noneho bagatobora bakomeza za Ruzizi, bakomeza bajya kugota Uvira yose. Nkubwire ko aya makuru, ibi bintu nibiramuka bibaye, M23 ikongera kwisubiza Uvira, ni ibintu bizaba bikomeye cyane, ni ibintu bitazaba byoroshye, kuko niyifata ntizayirekura. Ari leta ya Washington, Amerika yashyizeho imbibi zitagomba kurengwa, M23 bayihaye aho itagomba kurenga, yegera umujyi wa Uvira. Ariko se twavuga ati M23 izongera nijya gufata Uvira ibisabira uburenganzira? Ni amayobera, ni ibintu utamenya. Ariko se nanone niyafata bikajya mu itangazo ry'abayobozi bwabo bakagaragaza ko bwayifashe, izongera itegereze ko Amerika iyibuza? Cyangwa niyifata noneho akaba ari amayeri yayo, ntizongera kuyirekura? Aya ni amakuru dukomeje kubagezaho, kandi subscribe.